ngenxa kaSibusiso Buthelezi. This is what we have in this house. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Indaba engenayo ke zithi ke uSbu Buthelezi Owokhozi FM waduma ohlelweni Listen to My Story. Ulalo benyoni njengoba abantu bemfuna phansi phezulu befuna izimali zabo abazifaka ebusinessini lakhe kuleminyaka edlule. Kube ukuthi ke ithimba labaqondisa igwegwe emphakathini abazibiza ngeskebhe nokade bemzingela okashenge bagcine bemtholile kuthiwa ke bagasele kubo bamntalapha ngenduku waze wathembisa ukuthi cha uzozikhokha izimali zabantu. Umbuzo ke okumele uzibuze wona ukuthi ke uzoyikhokha ngani, uzozikhokha ngani izimali ezingaka ngoba phela nasemabhenki angeke kube lula ukuthi bamnike ama loan ngoba akanayo income engenayo. Abanye ke bathi ke ibusiness lika Sbu labulawa indaba yokuthi kwakune COVID ngalesa sikhathi, kanti abanye bathi cha kwakuyibhanoyi vele kwaseqaleni, kwakuyinhloso zakhe nje ukuthi ke aqole abantu. Bakithi kunzima kakhulu especially kulabo ababethembile ukuthi bazothola imali zabo back, like abanye babafaka 400,000, abanye beshiya emsebenzini bethi bangena ebusinessini kanti ababuzanga elangeni. Kodwa ke isistory lesi sisaqhubeka. Ngazi ukuthi uthina umbono wakho, ungakhomenta la ngenzansi ushare ukuthi ke ubona ukuthi ke uSbu angaphuma kanjani kule nkinga angene kuyo, noma mhlambe bonke labantu ayibasiza nkosami ngoba phela uSbu waduma kakhulu ngesikhathi ethi Listen to My Story, and baningi abantu abahlomula ngesikhathi esasebenza okhozini. Nisho mhlambe singimnikelele nibakithi inkosi yami akwazi ukukhokha imali zabantu bese mhlambe ke aqala impilo yakhe ke kabusha. Ngiyabonga ke guys, bye bye.